nupi urjo heroes and heroines makoi exist or basho moi ki existence aso hype top na liba they call themselves they were rains cryptic word adugo kanagumuna government da chiru haina register tokre common register tokre imol register tokre but their cryptic word was rains handak ekhoina ekhoi Solomon son boy boysina masigi transition period asida haibadi yam matam tinram khraba makhoi rem hairaga khamram khraba community sasigi magi huji magi transition period asida amuk hanasu asigumbagi ekhoi nungsiba asina ekhoi celebrate toraga celebration of love haira asigumba theme asida ekhoi na mukhan halakuni ekhoi si ngasai Solomon na karino oya teno boy possible Solomon he haibasa ngasi bisa maybe I'm a bit nervous habiti I'm a little bit emotional because a wakan yam no ite maramdi we were someone who hides our identities in these states. Aduna ena ngasi wanga mo ko sida I'm a bit emotional. Aduna nervous a bit. Aduna ngasi ki theme sida celebration of love. Habisi sigumba genetic absolute ki wahi singasi artha yam na lobani. Celebration of love means it is love that unites our hearts as a family that leads us into celebration today. Nasi ki Advent Christmas type ta Christmas natlo ki Advent Christmas type ta nasi ki celebration ase ekoi ki 100 February da la ta ba 14 to 15 February celebrate to ba ekoi rain sing ki achau ba continue la mane gani masida I invite all of you maramdi it is love that unite our hearts as a family that will leads us into celebration. We celebrate today, but love is costly. Saint Paul talks about love, but his life was not love. His life was hate. His life was humiliations. His life was all the worst things. Then he reduced his activities into celebration called love. And today, we, those people who hide their identities, call themselves rains, cryptic words. Now it is coming up that we are responsible for this. Those people are forefathers, that's we are responsible. Now we are coming up to face the realities. Aduna. Now our unity will be apolitical. Egoigi celebration of unity should be theocratic. Matam mamata Israel Masasi, they were under the rule of God, and their government was theocracy. Ishona rule talk about Prithvi adune moi Prithvi ado. Now, egoigi ningthau sing na hek palang matam sida ningthau keno soul view and hair they started having monarchy. Makoina lady na hititi, makoina ningthawina keno chawna la matamda moina pride la matamda. Hujikti makoi their kingdoms moi ningthaw leba ado mangki. Then there ceased to be a nation. It is our time now who we are hiding
are their identities today coming up as a theocratic rain societies. Not as political. Ekoina rain mamoina, ekoina nungui paira ka fight tau se habnate. Isor ki ningthong leba asida pukjel man raga convention masem laga society masem laga our own identity asida prithvi da isor portion tau se habne. We must strive for this rain community, rain theocratic government, so that we can evangelize the world. Ikoi prithvi asida kana khani
na. Iduk ka na ihoy mo, iduk ka na isat mo, kay niliyam, kan maganso na. Ikan cak maasa nom, patian mo sa jara, ikat komso na naman na jara, atam, tak patian ka man pa. Hiba function, perfect, complete, ito ang cakpe, mga patian ka man pa, kasale. Haja kanilo ya, hinangkan sun, kau kan aisan, krem sampoy, nang diyam kay, ikan ang magpapalakan doon, patian ka man pa. Ani, kaya ni kumsom lera nga tol, sa hitra mga ano, kumsom lera nga tol, ngayon, kancong kanlahi, kansin magsing, ito kan maulong siya, kandi ang lumang kangay na kanungsong sandam ka nila siya. Ayan ko, miya kantamong din magsing, ninang kancong kanlahi, pendi ko, hawa, kangay na nakiba, hiwa lungsiyat, tipa naman itong piyara tam tak kanina sa ini. Ayar ko patian ni iti nang kancung kara kajak dan sangkara yung kanina sa hawan sang na unity nong joypen like kanina nga harmony nong jampi love kan ken chilaya kaya ni atang-atang hiwa puan kan dia sang nam kan puan kan dia gai atang asang nam kan lung sumo kan liti di tola kan niyara atang kan sang vihi venihin apun na atau naman sang mari nung ka kanday kan te gaya hong kan musin na hong na veni apun na hong nati ya garapa kumsong dari ngador kini kan mu kan biutor maksing kan biu nom kan lungsunga kan khal kan mutor maksing hiwahi veni pungna kan nei veni risura kan nei yara atam ta hiwahi kain kan dengan sat poi ale nang ninam ke hinaw kan chumi lekin ke nang ning lisan na titi ke ngai don koi chahita mga asu koi na unay ngang nei adubo makakta ko same platform kakta ko lepin naraga isa-isa min na ba sakta na ba amang nung sinabi pungdok di matam si ko ilete ay kan mada yam nuway te yam nung sinanay karisyo kang na ba iba imasing na ko ikaan laban sila nuway na pianist po torami ato kaya nung sinarami Samin narami, takmin narami, ako'y ahay bak, loon o erabaso, isay daw o erabaso, punong narami, ako'y ahay erabaso, tungan tayo, kanigina, ay sa ikan mo nandi. Aninom, badong makay, ito ko ako nga CD, ako'y teli ba, ako'y teli ba, team, uniting our heart as a family to serve our Lord Jesus Christ and to bring love among us. Ay ko igi kanlung kan mancho na kat that family ang katagan oma. Patien lungdo nuya patien chunto na i lungsiat na huso se di tam chung tak bali. Ay ko lungsin na rabaso tin na darate. Ay ko lungsin si utang liti. Iya sang inong ke hibaraga kain sujo kanay Kristina ile apa ciu sunga biar practice to adang jang pom song ko aje ale ciu song hi kai kapal siapa je dengan kapal kai ko imu kai dang im joy tik di boyram boy lan thono hayak kai joy tik di boyram boy makhamu som rang kan di moti hayak ko kai mathang je moti vihim samam ko kota venni hin anai jong khat naman le biya
tam tak kaning sa kaning sumom ke yang hin kanai sale kasong pa hi ramdam mai sa sam tho ya kai ramdam mai chong ha kaning sir center social imo kai pathianing imo ti an khat le ke kan lu chi to itina veni ni ko ya tam tak kaning sa na kan doya pathiman pa na kan doya chong ni i sa kan to sial na au ma san kan ngai dan ni ana kai ri yot ko kai ni we are one our oneness mean sitang ke kai khat kan chang joi ti hi katio hawalom shin na tak chung rakip ong rase kata wen chong minute so mo khele no khel boy boy dong ke kata i sa ibelim hi kinaman pang na song han nani kinamahong na song thank you atung ko lahui ang khatle lam khathalo lahui hong thorang hi Mr. CH Siapa ay moltana ngaina naiganti hawa torlen le lam hi choreography team youth of MPCCC ngaini na loipenanti tun ko lungsiat Mr. CH Siapa phatha na no loipen ko sat om nanti Soy nana, que
Yudnaidana, Alamha, and Naneretri. Shall we all welcome the choreography team, the youths of MBCCC, once again on the stage. Aimol siru koiring prum si don mga si pun mga tamda si kejoy gi si ko mai ba adenge koiring don mga si pun mga tamda joy sa bit lay ne adene dege nungai ba hai si ko thagat ba hai ba si kana thagat ga kana thanam sira hai ba si ya nu bune maram rakta vote of thanks ngang ba hai mi se lay bor gi di pesa pi ga ni ko pau su ya ba si nam se adugo nga si di masala ke type ka aina harawe hai ba wahi se khra ngangi 1950s aduai da ikhoi gi ipai pu sing hojikti kanas ayamba aitre loina ishwar ga manak chat kare koi ga aimol ke da hairaga pu paso laire pu gorsa amasung puruinere adede gi ichirnao chiru ga marakta hairaga pusomba puthoiba kom ga marakta hairaga ipai friend reverend sumkhale ishona vision piram gi matung minna ekhoi se imunga maniko haiba se mkhoi na hairaga hauram mane ngasi ekhoi na tin ba haiba sidi
ipai pusingna isone piramba vision ado uhanbigi da makta ngasi koi timba ngamane China da missionary nupa ma chatle mana chanam dai da ya na wai China Europe matam da yam na wai China diga mukka halakpa matam da yam na wai adubu mana China da missionary oina chatpa gospel ge thong thimba matam da chatlaga ishor ge pausan dolaga magi lamda mukka chahi kun gi matung da halakpa matam da magi tombstone da magi lum da asmai ni mu po hai impossible difficult done hai impossible difficult done thabak ama hauge hai pa matam da asidi ko thuk ta bane hai bane impossible thabak se khar khar suba hauraga it's very difficult not impossible hojik ga ina board of thanks hai bisidi lawyer kramne akhoi ge program se haudringai thani ge mamang de impossible horpa matam da program se matam matam dawr se hai ba matam da it becomes very difficult adu ba hojik ge program se lawyer krabu ar ge di dan hai ne ishwar ga ngap se yang pa matam da thagat ta bang de sin option ngasi hoi ge punna ba hai be se we have to rise above our ethnic identity, we have to rise above our denomination affiliation. Masih hak lerak tabang matam da, aku ini ngasi celebration of love hai bese, mapung parai tu bene. Ahan ba makta da ina ishwar bu thagat tabang amde, kau besebi ba ishwar mangon da ahan ba makta da ishwar bu thagat li. Ani shu bada nong megi, aimon da ngang bi ba, aimon da thagat bi ba, thawai shema, the Holy Spirit. Masih shu aina thagat tabang amde. Aigi damakta khut khom oiba aigi mit oiba aigi wa oiba aigi tungda aigi lepiba Aimol Baptist Center Church Infal advisory ni aumun muri kupse assembly staff oiba aumomo assembly secretary oiba auzoni koigi chairman oina leiba usekere aigi yet oida aigi sinaba Dr. Simila amasung Simon Committee da yaw iba Dr. Atham, Lalpu, Rengkup Tham, adudagi hendok dana sangkai tham, Kamboy. Aigi committee members ay na thagat na bangam distri na usik. Ay nisi ay hadi kumare. Maning didi mo koy na ay bu thawkat pa ne. Maning didi ay bu prafna to bi ne. Darkar ay ay ni pibi gini. Chelo, wana ay lente. Ishwar ke papatabak ni chelo, pibi ne. 1 lakh budget se, ay koy na prafna to ne. 1 lakh के बजट से मयाम नदी लाख मतम द खलम बनी मसी हायर का आइमोल अमोइन आई नसी दिखरा चौथो पतारे संडे नहान के संडे तो हफ्ता में ममांग द सिकी हाउस लेते बने 500 रुपीस कब तो ले मसी के फंक्शन के तमक बजट के 1 लाख ने नहान के हफ्ता ना तो मती हफ्ता के ममांग द अहान आई बु पीर पसे चंदोन पोक्ता ले बा कोई ब्रदर रोबिनसन ना पखंग अमा आई मोने थिला गा मागी एनवलप द मसी Pastor boy ku the piro ko ada engon ni piro pane aha 500 rupees tan aniga nga aniga tan mga ge type ta 500 rupees ni masigi celebration chahi mi mamang daw banate numit ni pan mamang daw bane nahan ge sunday de ai de lete ko la thagi sale ai ge abcc ai ge committee sing se program hek loiraga pham da ba ya de masidi kari to sira hai raga ai ne ai ge abcc ai ge committee gi ahlam sing mi ge thasa ba se kya Ibra hai bisa ini sih yang hai kita makta, tweet lain begitu. Koma kan masih di aroi hai kita tahu tapi ya deh hai kita makta. Ekoi kita Aimol kita cat dia malay, Aimol cok ya deh. Ais, Aimol kau cok noni do hai mana? Heh, torang pematang nak keriru ni cok ya deh hai raga. Pirak masih. Sunday ni minta lapa hai masih almost 50,000 lapa ni. Pungkai yang menung dah lapa ni. Ngasi pa hojik pa yelang pamatam da ekoi na 1 lakh ki budget ekoi na partna to ram se hojik se 1 lakh su hai su ya ni sri na su ba thagat ta ba kam ne when